Lo pe se le lungu ka. Well, Wa o whaalongoi le alanga mai le langi Wo se ta lilio vai ta fe e tele O le alanga o viinga mai long no foali O le tangi o le whaaeaina Mai tangata o le lalo langi uma Ua whai vi inga Ma whaai lolo ma malu Ma pepe se Ma malu, ma malu, ma malu Oi e o ma Mamalu, 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 oye oma. Toya ina maangen molo oipo, oe wa mamae esteina, ua bibi. Mamalu, 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 oye oma. Wafalolo uapa au o serafi Maapupula ua fe pulafi Le alanga o le manu malo Ua iolunga Le nua nua o le fe angainga No foa afi o le si itianga Le leo o ngangana ese ese Wa whaalongo ina Ua pepe se Mamalu, mamalu, mamalu Oye oma Mamalu, mamalu, mamalu Oye oma Toya ina maangen molo oipo Oe wa mamae esteina Ua bibi Mamalu, mamalu, mamalu Oye oma Toya ina maangen molo oipo Oe wa mamae esteina Ua bibi Mamalu, mamalu, mamalu Oye oma Toya ina maangen molo oipo Oe wa mamae esteina Ua bibi Mamalu, mamalu, mamalu Oye oma Pero nasa fa forma le pese mata o fina mamalu ia male water of life ia le tato pese na mai na American Samoa pene fa forma i tasina pese mata o fie ma na ia fa forma pe o fa longo tia ia na fa le fa forma me tato tulu ma ia na pese e te ina foi o ne fiafi tau tato manatu fa pe fo
ese mamalu te lo tatou tu atene ia leo fo wa tu amatalia tu fo le tatou tu afiafi man lo pe e pe on masani afiafi uma ia lo mafatase ne mali sunga le ya yulai ngale ia pe on esi le fia le sunga ya yulai le tatou pakalame le o le tala i talo ia fia la yulai fa talo for ti te le afiafi fatal fatu a fu ave lili le foi vai ngona fiafi ia malo la verso fo manuia malo foi le on sai tu me foi for de yaso ia le ngata ne fa ngona na fa malo fa talo foi ia i tato wo pa ngoma ia fe ala pa le tafa de ke lo pero ma o mai tu tu mala una ngala do pei fa ta lo fa ia ma fo lo fa tu ia te o tu malava ia lo fa pe na ma futa mai ia fia pe ia de o nanga malo ia masalo na wa matua family no wa finalo mo sila mai foi ia no wa tanga mai foi i le sunga you like wa pe ona ia e sela bana lo fa fonga mai lava lo si fonga e ala le tatu tali talonga ia temene i lo fia masalo e tu sal fia va ngala ia malo o fia you like ne fia wa le o to fa sanga i ni tu la fia ia o le anga lava o le fa tai ma le fa kai tia foi no mo wa de ia va e ma futa mai foi ia ma apena na so ani fo ia ile tatu tu fai pe ile aso male aso e ngata o taia mo mi o male lo pe ia mi fo por klame ma sani de ia fe tasi to fi man lo pe ia o se fi anga io le fo wa baba ia tu ia pe ia lo teno tatu tu lo fi pe ia la o ranga de ia le to fi man lo pe sa o le ia la so su tasi ne o se tema to sanga lua fe su male ba ile aso ni la so lulu ia ma tu nei i samo tu sa le mato tatu waso yo lai ma New Zealand na fa Australia o ile vana ese tatu time ya ai tu sa le tatu waso ele pelo America ma America Samoa lo va ngana na muli me tatu bo la so lua nei America Samoa so lo so lu tatu yo la su tasi ya masalo ye to tela lisi wa ngalo ya la tu ne yaso ya ai lo mana tu pe to telo tatu la su tasi ile mele tatu pu America ile vai foi ele fatu fala belabe le na mali li wa ile tu lima fe mo tu potangata ina America ile me foi le twin towers right ya pe foi no a mesa si vai na si ele na mali li wa tu tangata ile fala belabe ya America pe tu ele langa vole tau sama ko mali masina nei mali aso nei ela langa foi pe o me foi pe ni foi di manu a foi le boto ele ua to langa ele ua na tu manu o te nole o se aso fa no fo de ma se aso ponsa i le to te no ila to a mis fo yo ainga ila to i mo ma pa anga ia mis fo o e pele ma mai ia o le fo isa fa penal to se ono le fo fa la fa fo se isa fa penal na fia fo ia le fo ia la to no America le fo to sama lua fa ma tas lai o fesa ia le fo ila fisidia te vai nei ma futa mai o mantuele fe net ma futa mai come mai a fesa ye de tau sanga lea i mari temi tonu lava le tu po fa la bele ia le ofisi da tua you like no ofisi me fo de you like wa o sa ye sa fa venga no venga tai au ia la vai a foi e ma tua o fa venga mesin la vai no venga fa you like fa you mesin vai ki peru le o ke ia sa o le news fo le ke o fa pe so fe so le sa o le twin tower la le wa a fesa i o lai le temi o le temi sa we tu tala le wa fe ma tasi tem tonu fa le tu fenga wa na ke pe ai lu mo fa le ho i fa ti no ida ya ngar wa fa kam ya ke kong wa le ana fa no ina ho i tara fa no le ya o se fo ida le ma tonu ina ngona mai fa si ofo ida wala ho fa ti no ida do fa ingala na fa tu fa le en fala ngai na ia le fale le apo le fala beta tia le tono America ya na le ko ko to me no fa no fish and paco me le fa ipusa aisa ka minga le bono a inusila la ke fa ipusa aisa le ia la fa ipusa aisa termina ke minga o ke fa tono ipusa aisa to tonga ipusa aisa a fa lo mo tu le talana ia so fa lo mo ku fe mai o ngai ka maiki ngai ka maka ko ka ka sa usu tai o e fenga benga sa le se manatu ola tu pu fa le bela ya te i la vai le fenga ni ka le ya ai masalo ya se termino na e fa lo mai la ya professor e ya o te mene ya masalo to te le tatu le pe on fa lo atu o tatu talo tau le so ai you like se ba ni yo o se ba ni yo le so nei
Sulmane la le me se me to man to tato sila ma Amerika ma Australia. Po pole me ia tato nei ke o fale to nu tau ke o pa o fale na la to fa yo. Ala la tato suma ya man to tato tau. Wala ona au mai tato tau ia ona lang o tato Skyview Villa tato fatan malo pena fa me ta well vendu o le vendu le fa ilo fa be ponga fa na u futasi ya ma me fa vi unia ainga ina tia pata i fatalo fatu le tamata ia Melody Nancy from o le pule le o le tato falena o le Skyview Villa. O tamani la tato suma you like ya na te fo ina me fo tato tau. O le tatou tala le o tau ia mo le fui vaenga. Tala o le tau mo vaenga o Samoa na whamawina ai tau i le tu lai 5 tau skulu i le awhiawhi nei, le aso lulu, aso skulu tasi o Septemba, lua afe se fulu male iwa. Winga o le tau, o au so bili o le tua o loa nga i le mata polu, o lo ufiti ai pea Samoa, whatasi ai mana i au matimu pupuu, ai ma ai mo polu. Vaenga mo po nei o so tofi o so faraile o so tornai o so sa so ngafua o so lua matui sifo fa pia manono e malu malangi le lei nisi o taimi se banga na ai timu mama ai pupu o le ai o le alangi le lei mai susuru malo si le la ai fa solo ina o mai da oli matimu pupu o le ai o le ai nei timu pupu o le ato uru baba solo ai timu o le ato uru baba ai fa pe fo i masabili fa tau o tua o loa i sae saute sifo ale pata sa fata si umur fanga e langi le lei nisi o taimi mai fa solo ina wa matimu o sabili e yai mo sabai vaenga mo po nei o so tofi o so faraile o so tornai o so sa so fua so lua so sae matui so sae sa le rolonga sa le aula e malu malangi le lei nisi o taimi se banga na ai timu mama ai pupu o le ai yo o tala na tau ani i Ma na ia tire tato tau elo ia i lava se la pataina fo lele se fa ia po ni fo ani si pulo longa fo ia po wala vai si tu langa fo lele pa ona fa longa tu le na ole ma na ia lava ia nga po o ti mu ole si banga ta ole ele fa mai ole sulu la ki sa ba iso le fa mai le la sulu ma lo si ele la na banga do sa ba ia ia te me to urueti ono te mi nei foi le ia ona ole suia ingor tau le wai fai asi ele ko pusa malas tu te mi nei tau sanga ia so ia sa tau e ko inga foi ia tau porque mi ngai or mungala ke mi ngai mungala ma fuanga na ole amakanga tau sanga fa mai la ko ke mi la ko ia me ko foi ia e ono mai ke mi nei nga ole sa ngai ko inga foi le se mai an fa to wa ke mi or mungala ia wa ida ke mi le i su inga tau le wai mone ko fa lo ngangat ke mi ki bunga mar ke mi la yo le fa vai e surula ia ko sa wai ku e fa mar ki ia o ia pe ma na ia le timu au fo le timu tele fo lele wa ma ko liste mi ko o fo me ati bunga ka ma ko ia le uso na to o le lei ma le anga ma no kilo le alu lo le ya mo fo le anga yo man to la ba fe mai fe la so ta ya tu ya le anga ine ya le o lo so nga vili lo le anga o ya le lei a fe mai le ila o le no mo ko ka fe le maka le le wo le a fe mai le ila le so le anga o ilo le ma ya ba ka ni ma se so lo so o le so lo le vestito ko lo so le anga le le o me la fai ya mai no soli io lo polonga le mea so fe mai o le le mai o ma ko fa peka ko io lumale o kan ka le o po tai so mai sole ai lo ko ke lo polonga le mea le fai io le fa fo mai o ma fuli di masinga alo ko fuli aku le la mai vai fi inga fuli masinga le fa ko o ma puku me o fe ku so ngalu le ngalu o polonga me le fa o le se mea o lele wa ngalo nga kapel pipa lele mo kwa lo wa ia ya sa mo e vai nei me ia le fai nei o wa mai lo le anga na me le anga le fai fa mai o le anga na ko ia le ko fai le anga ko ia e ia se me o le anga na ko o nge ia le anga ora vai atu tara na je ka fa ko ia le le lu ma ko fai wa
ka pele pai paso ma ko se ken pe ka va ko wa lo va ia ma inkia ko o sainga ya o fa ngalo nga fuli la e ke me ngalo nga fuli lo di la kimbu ya ya Fatalo fatu ya Peter Brown, oi kalo fai Peter Brown fatalo fatu lau sunga i ne fiafi ma lo tu matu mo fi o le 9/11. Ipa bena fa ngafa ya kalai hello twin brother. Oh, ma lo sei fu ma mangia para ngango and Julian o July from Julian July. Ma lo ngalu ya fa na futa mai. Ya le mai fata sef tu ma le sunga ayu lai ngale ya o ya le lo o pe na e fa funso o mai ai i tatu tali talonga ya le wa try sila mai lo live sa o ka malo you like i tono le tatu studio ya po tatu office fasala ya pe ori you like fatalo foi vai si ele fatalo fa mai ya fatalo fatu ya pai tu dua to loa ma lo lava tatu ya ma lo lava ya le o sai foi ya tatu ata i tu te fa go de ya mas ya ta dia pe la o nakan le ya ale lo pe ya mas por clave masani por tatu fi ma lo pe ya so tas ole se faz tala ole vai fazer de mela to pole hale me o to ene sa o tato ofisa fai eu quero pô ele faz sale ele le ta fia wa ole me ne va pesa va mal to yo mal to ole tato ini lava i samo yo ole lava ke vili mali siku ole be sili me ta o isi me se mai wala e me ele lo ngir ko kama fai kalfon e fai sa o mai ka ko kala inga le studio fa ko ai ya tanga tala ta fia ale ole se fai sa tala ta tu ole mo tala mai o ya po lo foto ai va no mai ya le fato a mo wala va no e ba futa mai fo ia ta te ba futa ia fa sa ngai ia ide dei foi ba ngole fiaf ta le la ere se sina ta fia o pena fai mai o chalu na me ide Jesus yay ya te fatalo fatu bangale pa e te vise arena fatalo fatu lo sunga mai push pena stari o ma me ma futa mai sva tele ma futa mai ia ma pai tu lua to loa sa loka ko kala o kalonga please o mera de tu di mer vai ngota tu tale talo o tamre ya la ka ta pisi ma tu e ka ku ne pese mo la to o ma ia ma futa mai e ya iva o mai ai to na to lo ka to news ta to wa talo tau na wina tu wala na wina ta to tau yo na la malo se me ta to Skyview Villa o ta to well venu na polo fai level la to space vo le lai e lua se lau lima se furu le po o ia ile no fa ere mau ala bana ba do sia to do fanga ne ya wa ave mai tala au ke lor temi au te o ye no fanga ne o fai lor kala tu to ba ta i go le lo se mala kiki me ngo fa lo ngai me la ba ai pe fai wo o ye ta e talo na o ia e ka wa nga o ye fa mai a fai te lo o me sa pa anga fa mai se romantic ia uso inga to fa ko fa fo wina no mafutanga me so fa tua ame no fanga na da wa venu e fai mo as fa na me fa be ponga fai le te mana o foi le ia awoni ia last long ka foi ponga ia umma na foi ponga ile maliu le oti fai ia nga o va fa jo fo wi ba fai e fai fa foi ponga ina ai te wa ia kai me ko fa pe ai so ke o foria o ke fai ia lo to lu ala musu ka foi a o ka fa foi ponga nga fai da wa venu o que fa mai hake le ko pe alu ai ka se kupe o ka kuku ma fa ma ka honeymoon Skyview Villa tatu tu mai le babeao ma ka ki kilo mai taulanga e pia mata mo fio le taulanga e pia pai ka kama mo na maua ina ina Skyview Villa tem ta foi mai no sila pa Oscaria po ne fa sa mo no me mana o que eu falo a foi te ma a foi mais o salo foi o que mais o salo lo to lu la ma vi po ave na fai na ave na no fakara ale Skyview Villa fai ele do aso va pitoa o se no faka matango fie maua ave baitala ia e le lato to tua bala o daka ia ai mese o le au fenga wenga lau fonga fie o ko lo po e vai me lo ave se lo pulo o se lo pulo ko o ma o vai ni ia me ni me lato vai bo ko ia lo pulo o no lato mana tu natu i me le lei vai na foi mo le po ai mo ele mana tu natu
Moi e le mamoi. Ele mamoi, le mana tu lava e kawanga fai se no fanga foi le ia fai poi ngali I wo kere ngali ke ane vai tani. Ia amau ki ngoa fai poi ele ko ke ala tu. A te mere tava talo fatia a tu va a teo malo la to tu ai lau sunga from Paul Robin Tony. A te mere like ora kau ora tau e tasta pese ia matai mana tatu pisinisi foi mai ia ona fatalo fatu le tatu company ia olo ngai malo sita kala me tawa fia fia lo pei pa pena fo ia me tatu tala I talonga le la fo ngina tu sunga I lai ngali ai ora wase se o lai fai o ke wase se fo mai Umaloa ia tatu tala I talonga aua de e misia e tala mai Samoa ia ile kala me nei o tau fia fia mana lo pei ke fa fo fonga ia o a me ia kuku Samoa ma kakal mo ko tatu isu ia bere tupu Kula mautala, kula mo isu. Mua ia ina mua. Fa. Mua.
na pese mata mo fia na pe fa fo mai e lisi va tato company pisisi na le sa fa sa lawa tu ia a o pese atu tato pese ma na ia na pe ona fa fo mai a tebe ia lawa tu lai mai tato mi walu sfulu ono minute o tele tu lai fitu ile afiafi nei I mātou nei I whalau niu ia pe on whai loa tu whalau niu le lai sa o tama ia ma ua nei marasunga ai lai I nei no whanga o tama au lei ia ma tama au lei wali se teini tama au lei ma tama au lei ia ma no whanga awala ma lepe lepe ia le whaua e mol mawina tātou awala ia mol mawina sa utala I whai awala ia o mātou nei whalau niu Whai asi leanga te leo awala ia le wato fa fonga mai Whai o pefu ia au whai as whale tonu awala o tawonda ia isa ngadu ngai tawon toi whai ia awala nei ia ono le to tele o le pa ia rau tele o le tunu le wano nofo mau fo I nei whalau niu E wala o le sunga I ulai ia e alalo I moa e se le mana ia I awala I moa ia e lepe te I le sunga I ulai sau I o sau o I ki fubo o tai au I le sau ia e la vea ma mele awala le amo awala I whalau niu la vea ma mele I le sau e a sau tala namia Nei, o tam whai mai lava I le aso atai au ia wala mai ar tautu inon pa ia rau tele o tātou tunu ia na alela fatalo fatu ne tato company business ai mo bon fatalo fatu I sivanga le fatu tau mai e lo fitu lona mai sole uso ma lo la banga lue ma ngai al kalanga ma ngui la fiafi from Nelson Sila o na stai lava le sunga ia ta ia lofi ia pera vi fatalo fatu na tom po ma lo atu ia o lua a uso le unsai seki mai le lua fiafi ia lo fatu stai lava tom pena foi to continent fe mai talo fatu ia to lo uso malo ngalue ma nei po klame alo fatu manuel po fa fitai no mola tu fata ta no mai lava ia ma comment mai ia foto mi sala foto ma na vala tu ai ulai ya teme ia la tu de sunga ulai ia na te fa embo mai tatu company business wa anale ai ba nga ia ulai ia ele me foi na tasa fai ia ma fai tu tatu klame ia tala longa e tatu news ia e mai si tato sila mai foi vai ngai ta o se vai mas ala tato sunga lai ia e fatalo fa ne tato company business ia fafta ia fiaba ia ele fangaroi no na fatalo fa malo atu e pure nga mara foi ngarwe ngale motonga complex ia ina isa ufi ia fatalo fatu ia fa malo atu ia to umalava ia de ba ngola fia fi nga tele o le cafe laterano ia o le banga sap pure nga mara foi ngarwe ngar sap simply the best ia fa pe ia le banga le fesco ia ele ngata le fa malo atu le Skyview Villas the well venue ia le lango malo si ia fa tu ina tu ia tato report ia le talo tau ia so taitasi ia le ngata le Wilex ia products ia kokoloa malinoni fa talo fa tu pulenga mala fa ngarwenga ia to umala pa le banga fa ngalu na fo ia le banga lo sa mo tourism mafari ia po le tanga wenga ia o tourisi ia tanga tafa mai fa fo so tato tunu ia la to fo ia fai balo filima ia ro fa penan fita tu ngai de aso le aso ia waba ia le fa la wilo ino Samoa ia le ngata ia o tu ma ngai fanua ia mai fo ramata mo fio la tunu o Samoa le Pivas Boutique ia le fio mara te pule ia fa pe fo da fai ngai mo fia ia le lango malusi da ia mo fai ona tuina tuai ia tato tala I talonga ia songa fua asolulu mas fa radio vai staitasi ia por clamere de tau fiafi marelo le fa roina ia le banga le Ako Group ia fa taia tu pulenga mara fa ngaduenga ia le lango malusi da ia tato tala mai Samoa ia so taitas nga tena ia le pulenga le EPC ia por banga le malus fa editise ia kama ia le pulea ia kama ia fa taro fa tu pulenga mara fa ngaduenga ia malo la balon sa ia tutu ma faiva ia le nei fo ia so le MS rental ia tautu wa lawi lo ai tono so tato tudu ia kire po pole la pa malanga mai fafo anga o so ia lo marba le sa vani mai tonu ia o le malaba le ia e afero ia pa fai e fa pena na fai mai sa va no sa ta vale ia po usila po fe la vai te malanga mai ai ia lo ia tautu mala o danga ale MS rental ia ina malaba le fa talo fa tu pulenga mala fa ngadwe ngale tele o le pia Samoa numero tasi le vai lima fa talo fa tu ia to de ne va ngala fiafi ia male tato le si company le o le Freight Plus Samoa Limited
ia i pulenga mala whainga wenga tautua ia so se whaamomoli ia po awaenga te manao i whapenao na mai i nei la tunu o Samoa ia lo ia tautua ale Freight Plus Samoa Limited ia i Samoa nei ia whatalo whatu pulenga mala whainga wenga whaastai tere lava ia le langononga mai ana de se no tau ele mawhai o na whaatino ina mwhaawina ia le tautua mala unanga nei re o pei global network ia i le Port Kalamia o asta itasi o le tau fiafi male no pei. Maloi lai ia male tele ia le la fusanga na tu sai matatu company na pe na fa fonga me tatu tunu ele tatu Freight Plus le sibanga sina ia o la tu telefoni nei ia fa na te fa fonga mai fa fotu o telefoni nei ia banga na ale tatu Freight Plus pa talo fa tu le fonga tu loma ia ale pule na le tatu Freight Plus ya mo ave na tu mantu le la o tatu luta mati ya tu telefoni tatu ainga na la fufu la fo mai mo ti pusa le ngata le lunga o le valele ya au va alalo fo o tatu va alalo la na le lunga va ya so la fo mai la fa modi ya e tau mai mantu fo you like tu tele le ainga fo le o mai fo fa mo boy la fo mai la ti pusa ya e tu fo ya ni tau mo making pusa ya au le tatu company le o le Freight Plus ia kamiti lava le lua vai aso e taulana e alu e whaksotai la tula na i papatoi whasanga i tonu 1 pa 14 Hunters Corner i East Tamaki Hunters Corner i na i papatoi whasanga i tonu lava maltatu Club Orata ia pe o le siri fia ina ia e susua ina i ave o whamoli na o na lafo mai rola i vanga na le yo lo tomaiti pa na fo i male Christmas ma tua o laka o mana Wala fo ina umale le na o si tatu Freight Plus na tu fa manatu tu lava na unanga na ia faila na te fimana mi la telefoni ia o le ono va lima fitu ono lua tas o fitu ono va lima fitu ono lua tas o fitu te vidi mai ala tu nei ia so tai mai po tau nula utele na mai e pe vidi mai fo ia ala to po fela to la ina Australia po fela la to la ina New Zealand Wellington kaleskeke ia numero na o le ono va lima to tasta silua sorry ono va lima to tasi to lua ono va lima to tasi to lua ia po le ono va lima to tasi to fa ono va lima to tasi to fa talo fa to ilo ile fiona tu loma ia maltato Freight Plus mala ofenga wenga na o malu ile aso atu talo fa tia tuna ami foi mai e vai vanga le fiafi o matongo fio tai lava tuna ami e bena fo ia o tuna avi no le mafuta me fa malo e fa kai ale mafuta mai e le popole ia na teita le mafuta mai ya pa tu lua to loa sau ia ka ko kala pilisto yo banga o ka malo e va kulo ka ko kala la ngala ubanga teita temnei la to vai tu tato pese ia ona e umalo ska mai ele ia tato breaking up e male ska mai break foi mai ro lang le se what you like a mile na tali talo ngale ngalo lan tavali mano tato break na foi mai e fa fonga lo tato tali talonga ele la fonga tu la vale sunga e lai al company na lo la lo i malo sem tali talo na se ko fa emo me ya se ko fa emo me skala ka lo me kasia ole tala talonga ole wa ko sui arban sa boa le skole sta pena di pono la ngai si uso le fo wa fa manua dia e le talonga i le fa umor bias e me se fo umakalonga ai la kuka ko inga le fionga de di parmia e fa ka sanga ole ala e fu ole se aso ko se taimi o tau sanga lua pe fu e ala o mai e lo ala i auskaria se fe taui la manu ngei la fa duar man samo ia po ai ia na tala na fo ile ia be se ia o le banga le Samsung foi le tupata mai tai under 19 soka Samsung soka ia le la so champini ia New Zealand ma wa le nga makua i fa le kongwa si au ia Pacifica i semi final ia na tau fa apula tu fa pedata tu tala talonga ia mawara te lenga ia pa to foi mai ia mai arta to malolonga wa o ia makua ia u can wait ala walu to foi mai tau tala talonga like au ni fo au fe so coffee ya so la ko kuli ta te fa le o mai ya ma fa lo mai tatu tale talonga okay we say ya ala anu fa fair tala fa ta pa te si yoane ma lo lua sa se lua ni fiafi pa pe kai la vai la suma pa te si ya ai foi mai e fa fonga lo sunga i lai tatu tale talonga
September 2019. Buy 2 Ula Fala series books for only 30 tala, or you can buy 4 for 50 tala. We have early learning childhood books. You can buy 2 for 5 tala 50 cent. All our science charts are only 9 tala 90. We will also have 10% off all Samoan books, 10% off all toys, 20% off all books in store. Special events from Tuesday the 10th to Saturday the 4th. Have special guest authors like Jane Samuel short story. Only at Lab, simply the best. Join our literacy project specials on Monday the 9th to Saturday the 14th of September 2019. Buy 2 Ula Fala series books for only 30 tala, or you can buy 4 for 50 tala. We have early learning childhood books. You can buy 2 for 5 tala 50 cent. All our science charts are only 9 tala 90. We will also have 10% off all Samoan books. How'd it go? What's up? Alofa. Alofa. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, a moly moly. Tough tie. Very benign. Hey, come on. Kakao apa bos? Wah, Uma. Fresh boy on the beat. Fresh boy on the ki vai tele fa sanga I malano fo nga tuai o le Yasaki o se au nanga fa pitoa sili ona le leimolo sa le quick service mo ta vale laiti light vehicles e ma fai ona sui na le fa mama so au ato le afi o yai foi le mato o nanga fa pitoa o le panel painting ma le respray painting mo so se vai nga to fia fa le leo le tino lau ta vale a fia mai nei loa pe vala au mai le numera ona o tasi iva fa ono po le fitu tasi fitu one fa le ako moto mechanic Le la wala lalu. Sau. Ada ko. Muli be say awala
le oski per ma le fatu ma ia e hau ta wola e hau fo il fa ngota ia to fa ta no fa to ia il to te mai ia ta to por club le nei o le tau pia fi male europei
ia ai armaia ia o se whapoponga whare nei ia o tātou tala I tālonga wa mawhai o na tū whātasia mau inatu o na o le angale nei mai ar whare ufu angale nei anga alofa le Beavers Boutique I sale ufi mato ngā fuafua. E tomu atu e tātou tala ua whaalau I loa mai nei le whai au ngaulu le manu Samoa le awhionga ia vai ruanga o matangi Steve Jackson le swinga ua whai o lana au ai ua toe e yoni nai aso o na mtaina leo le taubanga o le ipo le nalolangi. O le swinga ua whai o na ua whamanua ia ai halfback ia po le awha ia Scott Malolua ia I tālonga mausitalia I le whai umor vai aso le sei mawai atu nei. O Malolua ua fia I lona tau au po le dislocated shoulder ma ua whamaunia mai e fo mai e ta tau o le Malolua ai mo le balu vai aso ma ua misi ai malona manoa e ta ano ai mo le au le atunu mo le ipo le nalolangi. O toi barau ai nei whai a onga marapulenga I le sunga ia pele I fufonga keuli ina ia whaatasi atu I le tongana upinga ia sui tūranga ai ia I le uso ia Scott Malolua. O Jack Lam sa fia I fo I manuanga I lona fufonga po lona mata ai u whaino mai le repoti o lo whaasoro solo manuia ia mai o tai awa na nafi lea sa tu ba to I loa le au le tunu mo ia pani e whai ai ana tā penanga whai u ma wha sa uni a toi loa mo lana tā longa o lana urua I tā longa lea o le a whenga e marusia e ai daso lua sifurwha o le masina nei. Ina mai ai o tā longa le manu Samoa ma le wala bisi tsono Sydney e po le asu tōna I taruai sa tu ina toi loa se mala au lia whapitoa mai le taitei fono le mila kapia le atunu na la fionga I le li pale mia tu ina epa lupe soni ai sa I le fatia lofa mania le ngaoi I le pale mia o au se tālia I a Scott Morrison ina e whaia se tānonga whaitau mia I a manu Samoa ma le wala bisi tutono Samoa nei I le tausanga fo lua fe lua se fulu mai le o wha mauti no ina mai teimi nei se aso la whata ngumina I lea ta longa. I le tamusanga le Oceania Football Confederation Under 19 I le tūpāta mai tai semi final mua sa whaino I ai au Tahiti I a ma New Caledonia po New Caledonia le unga o lea ta longa na mano ai New Caledonia I ai fitu I le ono a Tahiti. Semi final ono lua sa whaino I ai New Zealand ma Vanuatu le unga o lea ta longa na malolo I Vanuatu New Zealand se furu martasio nai Vanuatu e ne I mawhai o na maua se lato wai. Marta minei o New Zealand ma New Caledonia lea le asauni e sa I bia siampini o lea fo I ta longa o lea tauvanga ta ua. Marta tau tala whaiu wa mata ina nei ta penanga au la kapi tai to tasi tono le tunu a wan fa sa uni ai morta mi sanga le uni la kapi ale Women's Rugby Championship le ora fa tau tai le fa ungor vai aso I le malayo le uni la kapi le HPU I toa na mato ia o tātou tala nei tā longa ia ua whapenaro whai o tū whātisia mai nātu wa lava lau whaafonga mai so maua sono whaapoponga ia I le aso whareile mua ia I le taimi whapenei ia I le porkalamere nei o le tau fiafi male no pei. Sema quoi
Whangale kapo. Ia na, ka ia na pe ona whafonga mai tātou talonga na pe ona whungina atu sunga ia ulai ngale, ia ile lango ia mo whalolonga le tātou Beaver's Boutique, e pe ona whafonga mai, ia se whamaria tu na vai ulai, ele fisi na pisi o le tai whaule nei whafo, le tau ale tuli. E na tau misi e isi tātou talonga, ai paule me neno moa mai, swinga o tātou au, o lea la po i le tātou au le wale kapi, o ai le swinga leo. Ia o le ua le ana toe wala au ia le sunga le iwhai au ngai e whapea fo ia le pūlenga. I le sialo hoi lea tala vau fo ia le sunga ia pele i whonga kemti. Manitua hoi pele i whonga le sa latu, le sa sui le tālonga matonga. Le sa si pea le tālonga matonga. Ia o le nina le ua sui tūranga. Ia i skama hoi lea mai au si tālia. Skama leo scout malo lua. Ona o le manuanga pe ia lo silsila o mai ia to tena la tulua me se foi la la sikoa le au sitalia ia sa ta mafai la ka de sefe ia wa be foi ma wala wa fai dai no ta wa ia ma fia i le manuanga tunga ia le wala mafai ona tau la lo fa mo mo e malanga i foi ia ma be ma fu o le tulu ia i ta musanga le borka Toi whamanatu me te aule sunga le a Filipo Saena. Le sala vea whale le latu talonga na atu le tunga le ngala kua almanu sa moi o inu sila. E koe ngā mea ia, le o e sefe le skoa. E sefe aku le skoa. I ai la vea i lo ai hawa ia. E ana sa wha pēa la wata talonga le na whai. Le tatu manu sa mo mauskare. Pēa uia la ta alo fwoi le ta alo so ka alo kele. Talonga tonga ma. Oleh tu nu le sai ai le foi sa ta alor man sa mo ia le o vili ala to ia le ala ye no do so foi le o Michael lo na tadi foi le o Michael ala to pa u yo le wali le level le la le rugby 50 super rugby le wa le sam fa yo no fito normal sa mo ia le fa no no ia ona wole mo fa yo tau la o fa mo le foi ya no ia mes foi so na inga mana yo na matua sa la walunga ia la to ia ola fai kaka leo malo lua ia mo sunga Scott ia fai basui fo ia malanga tu le pola la ia ai so ia upo la tunu to yo so fo de la mo fo de pe ki ko ia uli aku le World Cup to sau ka malo maka ki aku ngai ro tu ranga de nai na me to atu talo mo fo le ia e tele to sanga lumana e to talo fo ia ai ia paula va ia o le tu ranga na ia i wa o le tama fai atu ia e sefere score. Okay, no sekali sa kalau sefe foi sekali. Ya so vai. Na mai ya mana tua foi o renga mai o sekali ko langa la tu ilano le sa tu ilano le man sa mo ile lua fesputas. Ya walaki ya langa wa yer keminga no va ya ko. Wa ko sfurungo sekali na fadi. Iya. Ia ole tulanga sa va pe wi o la ta alo ya skali sefe ya ai masalo le ai ola sa ka lo mo ya le uri wa mantua la pe ifu mantua ifu la mono e kusa o mala mono au ta alo mai ulai e tamata alo e kom fa sefe mana to i le fi o le worka ia pol me foi na ta alo fa pena sta ri le sefe mai fo ai wa ku ngare ai ola malo ale le van sa mo ko ko fa mai no ia ai makua familia ina la mo tato tunu le talo ole me sili na tau makua foi la kungu le tato sole na ngalava la tunu foi de se foi de to inga tapo inga fia malo ia ai fai inga lo o sole se kalo fai ia ai ia ba inga foi le kala kamanga banwa kakapi kawile ku ainga foi le sulu ale ulu ko ngos kalamu faronga ko le ai le nganga fa malos nganga ia mai ele fai ngo fier mengi o tulanga foi le ile silsila tato tudu ia tailo ia e kailo wa teno o fatara no nga fo ia alo yo la tunu le fai fo ma fu ile awar mansa mo lava yaso au de fai fo taro kana yo tala ya na tama por pole la ya la to por tapo inga la tunu ka ilo se tapo inga pe ku sa tapo inga samo o le isole ai tala la fai isole pe o ke me fe inga isole ia o mala bo vi te me malo ai
ya ola ke me inga i se fe mai so ko kangi kala Ia. ai kai ona tatu mo fai me la fai la tama ya pa ke no ya pena talo o sa talo al mo ko kinga inga so le ya ke me ale po ya o le le taulo u le malai fala ngoku ki kiro kulunga ko ka vili ko fa pena fora ia tulanga le ngai kama o le kingo le palang foi they put their body on the line le palanga le tu mana tu tino fo le line na le ultima le oro mai la le wanga la ve iskama nga le afanga le o le sturanga taua hoi le i fuia faafetai nei alo ma fanau o le atunu o le amai lava lae makua e makuaki kele a tupe lai ta'alo i la foi atunu a lae lava e amai latou mafafau ma latou agaga o le loto mai le au o le atunu inga ia wa o ke noa ia ua ia o te iloa aga le ai le lakapi i le iloa sa mo le faafanua a o le pei o le lakapi lava ta'aloga lakapi ia mese koe ia i le vaga e mai lavoli ia e fusu i le taufaatauvaina foi le taumafaiga foi ana i alo fusu o le atunu a ta'aloga lakapi ia gamuamua ai loa ai ia le atunu lenei sa mo le lalolagi le iva kasi makasi dengan tato world quarter final ile tato le world cup ina le nga makwa mai i tangata mau ula to mutu habe so ni ya kama so lo pofela com professor mo feku ya so e fama skama ine so ya na pela na lo me al tato la kapi sa le sungai ulai ya ala tafa talo fatu vai ngal fatu mai ulai so ka ko le i tuna ami mai ona o rua ka fia eva ma o rua i po ako woi tai na pa te sio yoane ma lo le lua sa se lua le ne fia fi manuia tai lava ai vile malai ulu ma lo le tutua ma ai ke po kala me lo fatu sini australia fa fi kai lava mo ana yo sua ia lua fa mai ia lua po kala me fa mai la ma le po kala me na foi malo le foi ia fe na foi os bone sua o pio le ala me fatalo fatu le ai o fungala au matala i la tatu lopei malau tua masani malo la ba o fela la ka make mai ai ulai o fele le no fa le ai tu fungala o fea o fala ta okay o ko fungala le a to fungala Wasi, le o New Zealand, le ai fungala au New Zealand, o fea. Make mai la o kilani bo tone ka skeke o tenide. O yo i le vai ngale pikke apu mare la lo si nepia ma Hastings se ka skeke ia fa mala maksuma e ka fa ngo le ai tunga la au. Yo ka skeke ia le mafuta mai ia vangale o pau le ala a tendai masala ka o sta break foi mai loa e fa fongo lo tato ma ese tato tala longa net fita no mai ne ole se pawa ia le sturanga foi le lor ka longa le ole le ala la tu ni mata ia ba ia la tunu ia me se foi ia ile ka longa le wa lu ia par bia le tai fono foi le fionga de par bia tu dai pasa ile mari le ngai ia le wa fai in par mi o skadi sa ura ma mai la wa je ipingi na manu ye sambo ya la tu beta ia foi vai ia man tu foi ke minen ta penai foi do mai do perekine sama kuwa ai foi le pe look forward ia la tu o te mi mo le la malanga mai foi do black chiton wala fo mo samo ia le foi la wa ma wa foi fa pepa fam talanga ia misfor kala kalunga le angi le la o mai ia skadi ngi ia mo kingo fa mo kingo mai do ia que lo amo tino le mo to son fo na no mo to no le fio al palmio te fono foi le o le to ringi la capi ya la pao io to macho pao he got the ball this is very powerful man ya masalo e to no ta pao me e ta tu uli atu le ola mal malosi no fa ngi le dia batu e so fu ma le ola na tu ta tu lo so fu ma so la vai ole aka mai pio le ala ile vesile na macho e to e fa mai o falla tai na le ke vai ko to fungala au fa pera u fa la ka anga ko fa sa uma
o ai o fungala au ia sa ya la ku foi histing se anga va pure ai o meu fungala au aina mo la fetau ia histi o temne ia fa mai mo ana o so seki al tau tu ani fa tai lava la te la tu mara futu mara tu website ia malunga tu simple radio app fa talo fa talo ama tu o mo fa na wina tu tali ta longa ia ona ole lang marosi le tatu pivas puti ia ala le tatu lava ofu matongo fi la tu la na I sarofi pena foi matunga fo a temne lai la ka kasi ama longa ta foi mai do ia ona fa fo mai tatu news esse ang sa imat esse news e kau mafofo ne so ia pe ale news ale e to fa emo mas news e kau lo ele news la no vai ti ide ia se ka no news la e la ku tatu break ele news la tu le wa masalo itu le vea mai tatu news le tatu parti fa na talani ale SNTP tata noi fo ya o le sa tala ina palmia wow solo mo ko yo okay lo ala fa se parti mo vole tu anai ia I Sila Australia Amerika pe alu le si tai yo le si parti ya me sa palmia e alu e tatala ma fa isan sa no angai le parti ma tu le kele lo so fina ngalo yo lai ia wa ia lo ma fa pe fani vole le kia ona le alwatu al palmia o le te el malo alwatu tatala al parti o life ngaia mai la to le te mai la to me la fai ele o se matanga al na fole le posse pro ke kire alu ka kala se awala fole le fa fai o se fale fa fai ona alu ka kala al parti ngai mai la to o le no ia pe we ki a ule me pe ia la so fri ngale ulai o le ku nga kuranga alwatu il palmia e kakala le parti fo alesi vaenga ole mai al malo e mai ia mana fa malo la so fa ai le ola wala ngona foi le yai ai ona ole martu foi ole wala por partida le fa mai ole vi forma SNTP ala SNTP ole toi fota ina mai no le SNTP ia ola wala ngona ia ai ola ba ba foi la to foi le ole tai ole tunu tu salava po la ko le la mai al malo ia ka ilo ia ia o te loa ia mau ngi skala skele pe afa pe o te loa o lo wana tari tonu ma foi le loa ono lai ba vai foi la to mai mau runga la to vai te ola tu ma fo anga le nga bara ua wa o lo la foi fa pe ia mangkua o le au malo e dunga va ese mai foi no ia tu ranga ele fai o nga bara ua foi le sa we kala ia tu ranga fa pe se banga na ia le te ola tu ia ngam fai le nga ona awai mai foi mama futa foi to nga va nga fa pe la ilo e fa le meso fina ngalo le ala le lo mesen mai mata mai po la so fina ia pete au lo manatu ia pete au fo manatu you like ana fa pe ole hal malo okay yo ye no to ia ole au malo to tasia ia le sawa ia so se vai nga fai e adu ia ele se fai tu au le al malo ale pale mia io le ku ole va il malo ai alu to tala ia le si pu hitu ia makala fo fa lo ai le fai nga fo il pale mia ia osko ingalo o muy nacional doi vui ale fai nga fo ia vui il pale mia o mere mo ko le kali kongo so le ko ka fa pe so le sa ai mo ko kiki ma lo si il polo kiki so le melo ia e mela le mele fai di sa post di si I sa tala fo le o ma fo fango fai e tale ni so walo como fai le support ma encourage ia pole hala walang kaling ai vai ak foi pepelo como support ma encourage wa e kere lo pe avea ia maselo ia pe avea ia el porkiki avea ia pale mia ia pe avea foi ma peleskenga malo proprio ana le fena peleskenga Pako fa pe pelo pio cliente ele não faz. Mas I never sleep with that woman. Ele não faz lenga moe ma Monica Lewinsky. Mas kau não kala não. Le. Dalo pe maku aku kala ngai ya. Lenga fa lenga fiu kau fai po lenga ngalu mori ke ngire ngala lenga sa mo se bang fa foto tu. Lenga moe pio cliente. Pe pelo pio cliente mai I never sleep with that woman. Ale yung nga menga mo markin ma Monica Lewinsky. Ol mena la chimna ai right ya eva ai tu
o nai pe pelo lo wateri mo ko i ke malu i vas fu le lan pelo fai encourage for le lan pelo e alo ya onga fa lo ia e pe ke fu wala por kiki ya wa mo ko pe pelo ko mai Yep. Tatono le la ka se e malolonga ia atu te liu mai ia a ole I fire tato malolonga e le whangaroina o na whaafta ia tu e tato company o lo whape na ofo ina mai ia na lato lango ia o mawhai ei o na awina atu ia por kalamere nei o tau whiawhi marano pei ia I le aso mane aso ia le tato company na ia saustemi to e tola ula wina atu I lato ia ai o la tato se musika ia aua ke aloese a umar tato malolonga foi mai ia ona tu lea ia e tato tala mai Samoa ia I le whartua ia hana. Really nice, really rich. The cocoa's real rich. It came through. The macadamian is good. I love it. It's good, eh? It's very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. Tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. It was really nice. 10% off all toys, 20% off all books in store. Special events from Tuesday the 10th to Saturday the 14th. We will have special guest authors like Jane Vafusuanga, Annie Wentz, and also winners of the Samuel short story. Only at SAB, simply the best. Come enjoy our literacy. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi? Come and rev it up like a Harley. Why is the best group always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. DJ.
There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still meet and professional staff are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island get meet. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. Meet our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with the Skyview Villa. Sanga i malenofo anga tuwai o le ia saki o se au nanga whaapitoa e sili ona le leimolo sa. Le quick service mo ta vale la iti light vehicles e mawhai ona sui na le whaamama swau atoa o le afi. Ua iai foi le mato o nanga whaapitoa o le panel beating ma le respray painting mo so o se vaenga e toe fia wha le leo le tino lau ta vale. A fia mai nei loa pe vala au mai le numera ono o tasi iwa whaono po le fitu tasi fitu wano wha. Le ako moto mechanic ki vai tele fa sanga i malenofo anga tuwai o le ia saki o se au nanga whaapitoa e sili ona le leimolo sa. Le quick service mo ta vale la iti light vehicles e mawhai ona sui na le whaamama swau atoa o le afi. Ua iai foi le mato o nanga whaapitoa o le panel beating ma le respray painting mo so o se vaenga e toe fia wha le leo le tino lau ta vale. A fia mai nei loa pe vala au mai le numera ono o tasi iwa whaono po le fitu tasi fitu wano wha. Le ako moto mechanic ki vai tele au nanga